Hi guys! For today's vlogs guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag gitara. Ituturo ko sa inyo guys yung apat lang na chords. Basic lang na chords guys. Basic lang ito na chords. Para nang sa ganon, makapagtugtog kayo ng isang awitin. May isang awitin ni Ed Sheeran na Perfect. Doon ko kinuha yung chords guys. Yung chords niya is apat lang. G, E minor, at saka C, at saka D. Yan guys. Pero bago natin yan umpisahan guys, paki-click muna yung subscribe button at saka click the notification bell para sa mga susunod ko pang mga videos guys, updated kayo palagi guys. Yan guys. Sa inyo tayo guys. Ito yung yung gagawin natin, yung pagbibigay ng tips sa inyo kung paano gagawin yung basic chords lang, apat na chords lang, G, E minor, C at saka D. Yan lang guys. Yan. From Ed Sheeran, Perfect. Yan. Start tayo guys. Para sa G guys, para sa G. By the way, ito yung frets, ito yung fret guys, ito yung fret. Yan line, yan yung fret. Yan. Ito yung fingerboard yan, fingerboard yan. Yang gitna ng kanyan, yan yung fingerboard. Ayan. Yan guys. At saka dito, ito yung kaliwa kong kamay. Kaliwa kong kamay. Ito yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ayan. Yan yung mga name nila guys ha. Number 1 na daliri, number 2 na daliri, number 3 na daliri, number 4 na daliri, saka na yung number 5. Yung number 5, hindi yan ginagamit dito lang yan, tagahawak lang yan. Okay. Tagahawak lang yan. Yung apat lang yung gagawin nating mag-demonstrate yung saan ilalagay yung tamang chords guys. Yan. Yung G guys, ganito. Ito yung number 1. Yung number 1 guys, ilagay mo din doon sa number 1 string. Yung string mo pala guys is yung number 1 string dito. Yung number 1 string, number 2 string, number 3, number 4, number 5, saka number 6 string. Yan. By string lang tayo guys. Hindi lang tayo mag ng ABC. Wag lang yan. String lang tayo. 1 string, 2 string, 3 string, 4 string, 5th string, 6th string. Yan. Yan. Ito yung pang-una mong daliri guys. Ito. Dito mo ilagay sa pangatlo na fingerboard. Yan. Fingerboard. Yan. Yung number 1 mo guys, dito sa number 1 na daliri, lagay mo dito sa number 1 na string. Yan. Yan ha. Dapat nakatindig guys. Dapat nakatindig siya. Yung formang tindig lang konti. Yan. Yung number 2 string mo, yung number 2 na daliri mo guys, ilagay mo sa number 6 na string. Yan. Dito sa third na fingerboard ha. Third, silang dalawa sa third na fingerboard. Yan. Yung pangatlo mong daliri guys, ilagay mo sa pangalawang fingerboard na number 5 na string. Yan o. Yan, nakikita nyo guys. Yan o. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Dapat nakatindig guys ha. Dapat nakatindig talaga. Yan. Yan. Tindig talaga yung forma ng kamay mo. Huwag yung nakaganyon. Ganon. Kasi iba yung tunog. Iba yung tunog. Ito talaga yung G na tunog. Yan. 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 Balik ko guys ha. Yung number 1 mo na daliri dito sa number 1 na string. Number 3 na fingerboard. Yan. Yung number 2 mo na daliri, ilagay mo sa 6 na string. Yan. Number 3 na fingerboard. Yung number 3 mo na daliri, ilagay mo dyan sa number 5 na string. Number 2 na fingerboard. Yan. Yan guys. Dapat nakatindig. Yan.
Ayan. Patunugin natin guys. Patunugin natin. Ito yung tunog guys oh. Yan. Yan yung tunog ng G. G as in gold. Yan. Yan guys. Yan. Yung pangalawa natin guys. Yung pangalawa natin guys is E minor. E minor. Yan. E minor. E minor. Yan. E minor. Yung apat mong daliri, yan. Hindi kasali yung number 1 at saka number 4 mo na daliri dito guys. Dalawa lang. Itong number 3 at saka number 2 mo na daliri yung magagamit dito. Yan. Dito, ang number 2 mo na daliri guys, ilagay mo dyan sa number 4 na string. Ayan. Number 4 na string. Ayan. Yan, dyan. Ayan. Dyan guys. Number 4 na string. Yung pangatlo mong daliri guys, ilagay mo din dito sa number 5 na string. Ayan. Nasa isang ano lang sila guys. Nasa isang fingerboard. Dapat yung kamay mo guys, yung daliri mo, dapat hindi naka-ipit doon sa may fret. Tinatawag nitong ganito, fret yan. Fret yan. Yung yellow. Yung kulay yellow yan. Yung badlist. Yan. Parang badlist. Fret yan. Fret. Yan. Fret yan. Okay. Yan. Dapat nasa silid talaga sila ng fingerboard. Yan. Yan. Dapat nakatindig din. Kasi kung pag maipit mo yung dito sa baba, maiba yung tunog niya guys. Yung dalawa lang talaga na string yung dapat na lagyan mo ng dalawa mong daliri. Yan. Yan guys. Ayan ha. Balik natin guys. Yan o. Yan. Yan. Yan yung E. E minor. E minor. Yan. Ito yung number 2 mo na daliri. Ilagay mo sa number 4. Yung pangatlo mong daliri. Ilagay mo sa number 5. Ayan. Yung tunog niya guys. Ito yung tunog. Yan. Yan yung tunog ng E minor. E minor. Eagle minor. Yan. Next is C tayo guys. C. Ang hindi makakasali dito sa C, yung pang-una mong daliri guys ito. Hindi yan kasali guys. Ayan. Yung tatlo lang. Yung number 2, number 3 at saka number 4 mo na daliri. Yan. Itong number 3 mo na daliri, ilagay mo doon sa, dyan sa number, yung pangalawa mong daliri, ilagay mo dyan sa number 5 na string, 3 fingerboard. Ikatatlo na fingerboard. 1, 2, 3. Yan. Fingerboard yan. Ayan. Dyan mo ilagay. Yung pangalawa mong daliri. Yung pangatlo mong daliri guys, ilagay mo sa number 4. Ayan. Number 4. Ayan. Number 4 na string. Pangalawa na fingerboard. Ayan. Dapat nakadiin guys ha. Dapat nakadiin. Huwag yung hapaw-hapaw lang. Huwag yung half-half lang. Huwag. Dapat nakadiin talaga. Nakadiin talaga siya. Nakadiin talaga doon sa fingerboard. Idiin mo yung kamay mo para sa fingerboard. Yan. Yan. Lahat ng mga chords mo dapat nakadiin talaga. Yan. Yung pang-apat mong daliri guys, ilagay mo dito sa number 2 na string. Number 2 na string. Ayan. Yan. Number 2. Yan o. Ito. Number 2 na string. Ayan. Yung pangatlong na string, walang nakalagay dyan na daliri. Dapat nakastayo yung nakasimit tayo yung kamay mo. Yan. Yan. Huwag mong ipitin yung number 3 kasi maiba yung tunog. Ayan. Ayan guys. O, ayan. Ayan guys. Ayan. Yan yung C. Yan yung C guys. Ayan. Ulitin natin guys ha. Yung number 2 na daliri mo, dyan mo ilagay sa number 5. Yung number 3 na daliri mo, ilagay mo dyan sa number 4. Pangalawa na fingerboard. Saka yung number 4 mo na daliri, ilagay mo dyan sa number 2 string. 2 na string. Yan. At saka dyan siya sa may number 1 na board. Pangunang
fingerboard. Yan. Yan. Isa-isa silang fingerboard. Ayan. Iba sila ng fingerboard. Ayan. Yan. Yan. Dapat nakadiin talaga guys. Nakadiin. Yan. Yung tunog ng C. Yan. Yan yung tunog ng C. Tunog ng C guys. Next tayo guys. Next tayo. Yung pang-apat na chords guys. Diba? 4 lang yung chords na ituturo ko sa inyo. 4 lang. Basic lang guys. G, yung E minor, C, at saka yung last D. Ayan. Yung D guys. Ayan. Ito yung 4 na daliri mo. Ito yung panghawak lang ng gitara. Ayan. 4 na daliri. Dito sa D guys, hindi na naman kasali yung pang-una mong daliri. Yan. Yan. Ito yung D guys. Yan. Yung pangalawa mong daliri guys, ilagay mo dito sa pangalawa din na string. O yan. Sa number 3 na fingerboard. Ayan. Number 1 na fingerboard, 2, 3. Ayan. Yung fret guys, yung ganyan o. Yung straight. Ayan. Yung fret. Yan. Dito mo ilagay guys. Number 2 na string. Yung pangalawa mong daliri. Yung pangatlo mong daliri, ilagay mo sa number 1. Yan. Number 1 na string. Diyan din sa may pangalawang fingerboard. Yan. Yung pang-apat mo ng daliri, ilagay mo doon sa pang-apat din na string guys. Yan. Ay, pangatlong na string. Pangatlo pala. Pangatlo na string guys. Diyan sa pangatlong na string. Ayan. Pero nasa ikalawang fingerboard. Dapat yung pang-apat mo na finger guys, hindi mo matatamaan yung number 2. Ayan. Pwede mo din palang matatamaan. O ayan, pwede mo yung tamaan. Kasi nandito naman yung number 2. Na may nakaharang na pangalawang daliri. Ayan, pwede pala yan guys. Pwede pala yung iipitin mo. Yan. Yan. Pwede mo siyang ipitin. Pwede ding hindi. Yan. Yan yung forma guys. Ayan. Yan. Yung pangalawa mong daliri, ilagay mo sa number 2 na string sa pangatlo na fingerboard. Yung pangalawa mong daliri, pangatlo mong daliri, ilagay mo sa number 1 string. Saka yung pang-apat mong daliri, ilagay mo sa pangatlo na string sa pangalawa na fingerboard. Fingerboard to guys ha. Fingerboard. Yan. Fingerboard. Fret yung ganyan. Fret yung. Yan guys. Yung tunog. Yan yung tunog ng D. Yan yung tunog ng D. Sige. Balikan natin guys. Sa G. Ganito yung G. Ito paglagay ng G. Diyan sa baba. Saka yung number 6. Saka yung number 5. Yan. Number 1 na string. Number 1 na string. Number 1 na daliri. Number 6 na string. Number 2 na daliri. Number 5 na string. Number 3 na daliri. Ayan guys. Ayan. G. E minor. Next, E minor. Yung E minor. Yan. Yan. E minor. Yung pangalawa mong daliri, ilagay mo sa number 4. Yung pangatlo mong daliri, ilagay mo sa number 5. Ayan. Sa isang fingerboard lang sila. Dapat hindi nakalampas ng frets. Ayan. Sa isang fingerboard lang. Ayan. Yung tunog. Ayan. Yung numbers, yung C, ito guys, yung C. Yung C guys, yan. Yung number 4 mo na daliri, ilagay mo sa number 2 na string. Yan, number 2 na string. Ayan, number 2 na string. Yung pang-apat mong daliri, ilagay mo dyan yung pangatlo mong daliri, ilagay mo sa pang-apat na string sa pangalawa na fingerboard. Ayan, fingerboard. Ayan. Yung pangalawa mong daliri, ilagay mo sa number 5 na string. Ayan. Number 5 na string. Ayan. Yan guys. Okay. Oh, ayan. C yan guys. C.
C yan. Next is G. D na. D na tayo. Ayan. Yung D. Yan guys. Review lang tayo. Review. Yung D. Ayan. Yung number 2 mo na daliri, ilagay mo sa number 2 na string. Yung number 3 mo na daliri, ilagay mo sa number 1 na string. Yung pang-apat mong daliri, ilagay mo sa number 3 na string. Ayan guys. Ayan. Ayan. Diba? Okay. So, guys, kung hindi pa kayo updated sa mga, para updated pa kayo guys sa mga ipapalabas ko pang mga videos guys, paki-click yung subscribe button at saka click the notification bell para updated kayo sa mga ipapalabas ko pang mga videos guys sa mga susunod pang mga araw. Yan guys, patunugin natin guys yung perfect na awitin. Yan. Yung pag-strum guys, yung pag-strum, yung para-paraan lang yung pag-strum guys, para-paraan lang yun. Para-paraan lang paano mo i-strum. So sa akin guys, ganito ako mag-strum eh. Kasi yung perfect na ni Ed Sheeran. Yan, yan guys oh. Parang plucking lang guys, plucking. Yan yung tunog. Pwede mo rin ganawin. Yan yung pag-strum. Yung beat kasi niya guys is 6/8 yung beat nito guys, 6/8. Yan. Parang 3/4 parang gano'n. Pero mas pas. Parang gano'n guys. Okay. Para sa akin, i-plucking ko lang guys, plucking ko lang. Yan. Yan. Umpisa natin guys ha. Yung pag-strum ko, ito lang. Yung pag-strum, para-paraan lang yan guys. Para-paraan lang. Dito ko ipapakita sa inyo yung chords guys. Chords. Yan. Ed Sheeran, para may isang awitin kayo guys na malalaman. Yan. Yan guys. Start tayo. Yung intro niya guys, G lang. Strum lang. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine, baby. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in who I see. Now I know I have met an angel.